marilah sama-sama berkumpul mendengar naskah ikrar pelantikan yang akan membaca Dino penonton yang membaca kalimat-kalimat yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyatihi. Selanjutnya mari kita baca bersama-sama kalimat doa ini dengan mengikuti bacaan saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil ka'bati qiblatan wa bil qur'ani imama wa bil muslimina wal muslimati ikhwana Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Bay'atu ala sam'i wa ta'ah bil jihadi ala tadbiri Ma'had al-Ulum al-Diniyah al-Islamiyah Masjid Raya Samalang. Ihdari kalimatillahi hiyal ulya biqiyadati ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Sebelum tunggu kami nanti sebagai pelaksana harian dan guru di tiap-tiap kelas, kami ingin menanyakan bersedia untuk sekalian sebagaimana susunan yang telah dibacakan tadi, baik sebagai pelaksana harian maupun sebagai guru di tiap-tiap kelas.